Sket. Wah. Woi. Lagi. Gumbus cuy. Gumbus. Sat. Sket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selamat datang di channel Gunung Tapung guys, channel yang tak berfaedah ini guys. Oke guys, seperti biasa kita mancing lagi guys, karena cuacanya kemarin beberapa hari lagi nggak mendukung guys. Hujan, jadi spotnya ini banyak airnya guys ya. Kita mancing di parit-parit yang banyak pelepahnya. Semoga hari ini ada rezekinya guys ya. Oke guys, ini spotnya kita udah dapat guys. Bentar guys. Ini guys. Ini parit-parit di ladangan guys ya. Oke guys, kita gas langsung guys. Jos ini. Mantap. Kita pakai cacing ya. Cacing sama kodok nanti. Pokoknya kalau nggak dapat kita pindah-pindah spot guys. Lanjut. Gas terus. Tuh, nampak guys. Sat. Ciket. Mantap cuy. Waduh. Cuy. Langsung cuy. Gak babon cuy. Mantap cuy. Sket. Wah. Wih. Pas cuy. Pas cuy. Mantap cuy. Alhamdulillah cuy. Babon lagi cuy. Babon cuy. Wih, babon. Lampungnya ucul cuy. Cuy. Mantap cuy ya. Jos. Tengok guys. Wah, kena guys. Alah. Lagi. Lagi guys. Cuy. Tuh, lampungnya lepas lagi cuy. Alhamdulillah cuy. Babon lagi cuy. Pelampungnya lepas lagi cuy. Mantap cuy. Langsung gumbus cuy. Gumbus. Aduh. Cuy lepas. Gumbus cuy. Wah, lepas cuy. Sadis cuy, sadis.
Langsung cuy. Lampung lepas lagi cuy. Alhamdulillah cuy, babon lagi cuy. Oke. Berapa kali cuy. Mantap cuy, babon cuy. Jos ya cuy. Top. Babon lagi cuy. Alhamdulillah cuy. Cuy. Mantap cuy ya. Jos. Guys, tadi pakai umpan kodok kecil ya guys, langsung disambal guys, mantap. Jadi guys, tuh pelampungnya kemana nih guys? Itu guys, babon guys. Waduh, kena rekam tadi guys. Deg-deg terus guys, deg-deger, deg-deger guys. Calangan guys. Ih, gak kena rekam pula tadi guys. Aduh, sayang kali guys. Mantap guys. Sedih kali aku guys, gak bahagia nih guys. Guys, untung kena rekam guys. Aduh, alhamdulillah guys. Guys, mantap guys. Jos ya guys. Ketok cuy. Wah, iya. Kapuro guys. Kuro-kuro. Cuy. Wah, lumayan cuy, babon cuy. Tuh, nih babon. Wah, hampir 2 kilo cuy. Mantap cuy. Oke cuy, berhubung ke sore, aku pulang dulu ya cuy ya. Aduh, aku bahagia kali cuy. Sampai capek kali tanganku cuy. Oke cuy, jangan lupa direkomendasikan ya cuy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Cuy.